Julaibari Assembly Baikora Naimuthang Khordi Ikatalnok Tangnani Bagai Rashai Rasni Rashai Charchibri Rangmari Rina Nigoshika Home Department ni Bakhakte Bushkangni Talsha Talini Bishingono Chengimano Nok Katal Tangnani Shamuk Srangshalo PWD Tangbedikni Ojamarok by Bakastini Naimuthang Rokni Ojamarok Thai Naileka Aromanjaka Montri Shukla Charan Nuatia Julaibari Assembly ni Baikora Naimuthang Khoro Katal Nok Tangnani Bagai Rashai Rasni Rashai Charchibri Rangmari Rina Nigoshika Hastini Monjiokra Dr. Manik Shaha O Rangrok by Nobus Kangni Shalo Naimuthang Khoro Katal Nok Tangjaknai Srang Shalo O Project ni Bishingte Katal Nok Tangnani Bagai Thai Naijaka Aro Thangai Shogaika Montri Shukla Charan Nuatia Ponjet Somitini Chairman Tapos Dotto Khoboi Bukhaste Naimuthang Rokni Ojama Bapi Deborma Baikora Naimuthang Khordi OC Bishnu Chandra Dahaste PWD Tangbedikni Ojama Rokbo Montri Shukla Charan Nuatia Amchaini Hamkraino Tei Montri Okra Goshimano Bolaikha আমরা এটা আমাদের জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এনটিআর জুলাইবাড়ি এলাকার বা জুলাইবাড়িবাসী এটা স্বপ্ন যে দীর্ঘ বছরের একটা পুরানো পিএস সেটাকে নতুন বিল্ডিং দুতলা বিল্ডিং ডাবল স্টোর বিল্ডিং পিএস এর নতুন বিল্ডিং করার জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি স্যাংশন দিয়েছিলেন প্রায় 7,84,00,000 টাকা Khursathai Klayo Shalkolo Gromino Baikora Naimuthang Khorni Infrastructure O Jingjal Tongmani Naimuthang Khorni Infrastructure Kaham Klainani Bagai Naimuthang Roktei Amchaini Lukurok Shanmung Tishamani Naimuthang Khoro Katalnok Tangnani Bagai Hapang Rangrinani Kokno Khnama Bai Khaksang Jakbaikha O Katalnok Tangjaka Hinke Kerong Rider Rukna Tei Lukurokno Chubana Teibo Kaham Ungane Hine Khaklai Jakha Bureau Report News Now